aan die einde van die dag, maar een van die onderskeidende kenmerke aan die einde van die tyd sal wees vals profete. Word net meer en meer en meer en verkondig 'n ander Jesus. Nou ons sal kyk na wat Johannes sê. Kyk na wat sê Johannes en ek gaan net een versie lees wat hy praat, want hierdie is eintlik die hoofvers van die hele 1 Johannes. 1 Johannes 4 vers 1. Want wat Johannes hier doen, hy praat, hy het geskryf, ons het gesien in hoofstuk 1, hy sê, I write unto you, of ek skryf aan julle kinders, skryf aan julle vaders, ek skryf aan julle kinders, en Johannes is die apostel van liefde, therefore he likes to use the word beloved or geliefdes, kleintjies, hy gebruik baie woord tekno, that means my little children, my little babies, amper soos wat in Lukas is, dit die woorde wat hy gebruik, letterlik. So hy was al was hy 95 jaar oud, hy het 'n baie sagte hart gehad. Op 95 was hy kon hy agter klein kinders gehad het. So baie kinders kon hy gehad het op 95. Tog het hy Maria, Jesus se moeder, opgepas. Nou skryf hy hierdie brief en dan sê hy alles wat vooraf gegaan het, sê geliefdes. Nou die woord wat hy gebruik, geliefdes, is agapeitoi. Hoor die woord agapeitoi. Ons het nou gesê, Johannes gebruik, he's using the word for love uniquely by him 46 times in this book. He uses it 46 times. He doesn't use other words, storge and Philadelphos and other types of love. He uses the word agape, or the verb for agape is agapao. But here he says agapeitoi, my geliefdes, my beloved. Moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom. Want baie vals profete het in die wêreld ingegaan. Net daai gedeelte. Ons kyk net na, dit is 'n belangrike gedeelte. Ons bid, Vader, ons bid dat U ons sal lei deur die Heilige Gees, nie deur ons eie insig en ons eie kennis of ons vooropgestelde idees nie, maar wat U deur U woord vir ons wil sê. Want U woord is lewendig en kragtig en is skerper as enige tweesnydende swaard, wat deurdring om siel en gees, murg en gewrigte te skei. Mag dit ook so doen vanoggend. Vir ons groei, ons opvoeding, vir ons vermaning, ons teregwysing, sodat ons in alle opsigte volmaak kan word en proses volmaak word in Christus Jesus. Dankie vir U leiding van die Gees. Amen. Ja, soos gesê, einde van die 1ste eeu, weet ons nou almal, maar wat gebeur, hoekom skryf Johannes hierdie brief op so 'n manier, ek sê, hy gebruik ook die woord griffou, ek skryf aan julle wat van die begin af is, wat julle gehoor en gesien en gehoor het, so begin hy die brief, want in die stadium wat hy dit skryf, ons moet in sy konteks gaan plaas, wat gebeur met Johannes, wat is in sy denke, ok, die Heilige Gees werk in, ons moet dit aanneem, want geen skrif is nie deur die Heilige Gees geskryf nie, alle skrifte, al 66 wat ons na kyk in die Bybel, is deur die Heilige Gees gedryf. Dit sê hy in 1 Petrus, hy sê, alle skrifte is deur God ingegee, Theos Nostos, breathed out by God, dis vir die eindelike wat Paulus gebruik. Maar hier was 'n ernstige probleem aan die einde van die 1ste eeu, net soos ons ook vandag in, ons is nie meer in postmodernisme nie, we are in meta-modernisme, ons is nou al verby postmodernisme, waar alles verander. En in sy tyd is daar 'n gevaar dat die kerk kan op die rots beland. Die kerk wat Christus van gepraat het, ek bou my kerk en die poorte van die doderyk sal nie daar kan staan nie. I build my church and even the gates of hell will not stand against what I'm busy doing. Dis wat Jesus eintlik bedoel. Maar hier is 'n groot gevaar en somebody must stand in the gap. Iemand moet help keer, want iets is besig om te gebeur in die kerk. Why? Because they start worshipping another Jesus. Not an antichrist, call it a pseudo-Christ. Ek weet nie of julle,
onthou die kinders van die wêreld, ek weet nie of julle sulke boeke nog gehad het, die kinders van die wêreld het allerhande mooi verhaaltjies van Holland en Nederland. Nou, jy weet seker Holland en Nederland is nie presies dieselfde nie, want Holland is deel van Nederland. Wat is Holland eintlik? Holland, soos waar in Engeland and all the other European countries, the land is far above sea level. Dis nie so met Holland nie. Holland lê onder die seevlak. Jy weet dit, nee, hoef nie ingelig te word nie. Hy is baie laag. En wat keer die see uit in Holland? What prevents the sea from flooding over? Because it happened in the past. They built dikes, they built big walls in Holland to keep the sea out. And many a times something happens with these dikes of die hoë mure, dat die storm, daar kom 'n kraakie en dan kom die kraakie en dan bars die muur en dan kom die storm en hy verwoes hierdie gedeelte waar die mense bly. Vertel die verhaal van Dr. Thomas Barnardo. Hy sê, vertel vir ons 'n seentjie wat hulle noem Gustav. Have you ever heard about Gustav? Gustav, the great savior. Gustav, die groot redder. Want die verhaal gaan, of dit nou waar of legende is, ons weet nie, het geloop langs die muur en het was al laat skemer, begin donker word, en hy het iets snaaks gehoor. Soos iets wat besig is om te tel gehoorspleis te begin krak. En hy het gesien, hier's 'n klein gaatjie. Maar die gaatjie bly nie klein, dit word al groter, want daar's 'n storm in die see en die oseaan. The ocean is coming in. Dis hoogwater. En you can see the water coming through the low. Die water kan begin deurpers en die kraakie word al groter en groter. En waar hy gestap het is omtrent 'n kilometer weg van waar die naaste mense bly. En hy besef hier's groot probleem. As hierdie muur gaan bars, is my ma, my pa, my boeties, my sissies en al die mense wat in daai vallei bly, is hulle dood. Dit gaan 'n oorstroming soos 'n tsunami wees. En die legende sê, hy het eers sy vinger ingesit in die kraakie. En dit het nie baie gehelp nie. Het later so groot geword dat hulle sê up to the elbow. Het sy daar ingesit in hierdie groot gat. En hy het geroep, maar die mense het nie gehoor, want hulle kan hoor, is so groot, is 'n big storm, die ocean is raging, hulle het niks gehoor, en hoe harder hy roep, hoe minder het die mense gehoor, hulle sê, arme Gustav het die hele aand gestaan, met sy arm tot by sy elmboog in hierdie gat, en hy het gekeer dat hy nie verder bars nie. Dat die mense om die volgende dag semi-conscious, hy is half bewusteloos gewees, van die pyn, wat hy aan sy roep, wat niks gehelp het nie. By die side of the city. En die mense toe hulle hom sien, hom geroep en sy pa en ma en almal, en hulle sê die vroue was so, hom gesoen en gekus en gedruk en hom warm gemaak, dat hy net warm kan word en dat hy kan lewe, en hulle het 'n standbeeld opgerig vir Gustav. Maar met die inskripsie onder in die standbeeld, Gustav, the savior of the city. Because he gave something to stop the destruction of the city. Hy het gekeer. Nou, hulle gebruik hierdie illustrasie baie vir Christus, wat ook die storm gestop het vir ons, dat die God se wraak en toorn nie deurgebars het na ons toe nie. Somebody had to stand in the gap. Jy het vanoggend gebid, standing in the gap, staan in die gaping, dat ons kan keer dat hierdie dinge gebeur. Hulle het nie vir Jesus 'n standbeeld opgerig, dat hy called the savior of his country, redder van sy land. But in actual fact, Jesus is the savior of his country, of his people. Maar ek wil nie verwys na Gustav of na Jesus in die konteks nie, verwys na Johannes. Die apostel Johannes sien hier kom groot probleme, big danger. Because people are now going over more and more, leaving the church. Dis waarom hy sê, hulle was nie van ons nie, because if they were of us, they would not have left us. They left the church, they go outside the church, then they draw people from outside the church
draw people into this false teaching of Gnosticism, wat New Age is. En die mense, onthou, mense is vreemde, ons is vreemde mense, as daar 'n nuwe ding op die mark, ons die eerste wat hom opkoop, is dit nie? 'n Nuwe gadget, of 'n nuwe, something that works for everyone. Solar was never in South Africa, but overnight solar just became one of the main things. Everybody must have solar. It's a new thing, it's new innovation, dis nuwe dinge wat kom in must-haves. Ek dink die jong mense noem dit must-haves. It's must-have. I must have this. Nou, selfone, rekenaars, iPads, the latest technology, must have. So what happened in poor John's time, hy is 95, die mense is besig om uit die kerk uit te gaan, minder en minder te word, na 'n nuwe idee van God, nie van Christus nie. Dis 'n nuwe idee van Christus ook. It's no longer the same Jesus. It's not the Jesus that was prophesied about from Genesis right through to Malachi, from Matthew up to Revelation. All speaks about Jesus. And what does it say? This is a Jesus who gave his life for his own. Hy het sy lewe vir sy eie afgelê. Dis 'n Jesus wat unique was. There's no one like Jesus. Never has been before. Never will there ever be, because Jesus is the God-man. There's no one in this world that can be a God-man. Even if you like Greek philosophy and Hercules and all these stories. There's no one like Jesus because he's fully man and he's fully God. And now they say, no, Jesus, you don't understand. Some of the Gnosticism said, no, he was a mere man. He cannot be both. He's only a man. And then the danger in the time of John was that Jesus, or God, Jesus was merely a spirit. Ek weet nie of julle in ou dae ken die skim. Daar was ons so strokies bring die skim, die gees wat wandel. That's what they said about Jesus. No, he was not, because God cannot become flesh. They don't simply say it's not possible. And then they said, yes, the real Jesus is the Christ Spirit. And we all can possess the Christ Spirit. New Age, still so today, New Age, yeah. If you want it, you can become God. Yeah, you can become God. Because you will also get the Christ Spirit. You can possess the Christ Spirit. And then you can do what Jesus did, wat hy ook al doen, kan jy ook doen. Klein gode, dis wat die New Age verkondig. En dit gaan in baie kerk ook, klein gode. You must have everything. You must be rich. You must be healthy. You must be famous. You must be... Dis 'n klein God doctrine that came into the church and come from Gnosticism, because they say you can also become God. You must just possess the Christ Spirit. Easy peasy. So maklik om van fiets af te val. Jy los net die handvatsels en jy val. Now John says this teaching is Greek philosophy and it's going to take over the world. And it comes from Alexandria in Egypt. It came over to... Die hele wêreld was vervuil van. En Paulus het al klaar daarvan geskryf. Paulus moet sê, in Jesus dwells the fullness of God bodily. Teken God, Jesus is God. In him dwells the fullness of God in a bodily form. And they say, no, it's not true. So Paul, in some sense, was already, they killed Paul already. Nero made sure they silenced Paul. He can no longer write anything. So now John, who's now 13 years after Paul died in prison, he sees this thing that Paul warned about in Colossians, in Ephesians, and Galatians. He warns about false doctrines. Jude warned about them. And now poor John, the Apostle John, is the only one alive still. Hy is die enigste een. Nie al die apostels dood. Hy sien nou hierdie vreeslike ding, wat begin het soos 'n kraakie, nee, dit is soos in die tyd, hierdie, sien, Gustav gesien het. Dit klein kraakie begin in die kerk. Hier 465, 60, 70 na Christus, het nou regtig nie 'n regte probleem geword. It became now threatening to envelop, om die hele kerk deur te spoel. And John now becomes Christ Gustav to stop this Gnosticism.
sodat dit waar kan wees wat Jesus gesê het. En dit het hom gestop. Kon Johannes dit stop deur in die briewe? Ja. Because it really died a still death, although a lot of roots are still running up to today in baie kerke, in Gnosticism. Hulle weet nie hulle is Gnosticism. Because even Islam is Gnosticism. It's about you getting to paradise, having 36 concubines, virgins. It's all about you, me, what you will get. You will go into paradise and there will be wine, women and song. So somewhere, Muhammad didn't hear correctly who the real Jesus is. So he brought us another Jesus, didn't he? A Jesus who's only a prophet. He's a prophet, he's not God. He's only a mere prophet like Muhammad himself was. Gnosticism comes from Gnosticism. Joseph Smith, Mormons, comes from Gnosticism. Because you will inherit all these planets with wives. God, if you die a good man, you will go to one of these planets. God will give you this planet and you will have a lot of women and you will populate this planet. That's what they teach. The basic of Mormonism. You see where it goes. Shirk, the yin-yang, the good and the bad, all those things is all about man. It's man-centered. It's a man-centered gospel. So there still remains it, but thank you, God, because there are also still Christian churches who proclaims the truth of Jesus Christ outright. Is dit nie? Daar is, praat nie net van die Baptiste, praat van baie gereformeerde kerk, praat van Presbyteriaan, as baie, selfs NG kerke wat die suiwer Jesus verkondig, the God-man. Daarom hoofstuk 4 vers 1 is so belangrik wat Johannes skryf, sê, moenie geliefdes, agapetoi, praat eers mooi. As jy iemand te gehoor wil trek, praat jy eers mooi met die persoon. Nee. Ek is seker, ons almal weet as jou kinders, jy gaan hulle nie weghelp, want as jou kind hoor in jou stem, jy het 'n dreigende stem. Jy weet hardlik, jy kom slaag. Nee. Maar as jy sê geliefdes, my geliefdes, maak hy hulle ore gereed om te hoor wat hy gaan sê hierna. Want dit begin met, hulle noem dit 'n imperative, dis 'n opdrag. Moenie, ons lees dit daar, ag moenie, is nie belangrik, moenie elke gees gelede. Wat hy eintlik sê, moenie! Kies vir die skrif, maar dis wat hy sê. Don't believe all spirits. Moenie, praat nie van spirits drank nie, praat van moenie elke gees glo nie. En hy waarsku nie net in sy tyd die mense in Efese nie, hy waarsku ons vandag, moenie elke gees glo nie. But what? Moet gevolg word deur 'n but. Maar toets die geeste. Testing. Hoekom? Why is it important to test all these spirits? Because many, en dit is nie false teachers nie, hy sê baie vals profete. Die regte woord is pseudo-profetai. Dis 'n pseudo-profeet. Hy klink so reg, hy klink so akkuraat. It sounds so good what he says. It sounds like the truth. So, but he says, don't believe them. Oppas vir die vals leraars. Want Johannes hiermee steek sy hele hand in hierdie duik in wat besig is om die kerk te bedreig en te verswelg. En Johannes roep tot vandag, dag en nag uit. Wat roep Johannes tot vandag toe uit? Oppas, versigtig. Geliefdes, wees versigtig. Hierdie ding kan ook die huidige kerk, en dit is besig. Het jy al gehoor van American Gospel? Nou, weet nie of jy dit al gekyk het vir die American, en ek het vir die mense gesê, African, het jy al gehoor van African Gospel? Dit vertel hoe die kerk in Afrika vandag lyk. Dit lyk net soos in die Texas Belt. Dit is 'n vals kerk. Dit is 'n vals kerk. Maar ons moet dit nie 'n vals kerk, ons noem dit eintlik 'n pseudo-church. Dit is wat Johannes dit noem. Hy is nie so ken die storie van die plaasboer wat sy neefie vat, for the first time his cousin comes to the farm, so hy sê, oppas, want hy wil nie, hy moet in die beesmis trap nie, en dan sê hy, oppas op, te laat, jy het klaar aan getrap. Nee,
En wat gebeur? Johannes sê, oppas, moenie daarin trap nie, bly weg daarvan, want so roep die Heilige Gees, nie Johannes, die Heilige Gees roep vandag uit, oppas vir die pseudo leraars, be careful of the pseudo teachers. Jesus is die Godmens, Jesus is die een wat in sy vlees moes hy aflê in die dood, sodat ons kan lewe, en sy Gees het hom opgewek uit die dood, sy Gees wek ons uit die dood, maar hy moes eers die prys betaal, versoening met God betaal. Dis die evangelie. Jesus het gesterf volgens die Skrifte. Jesus het opgestaan volgens die Skrifte. Jesus het opgevaar volgens die Skrifte, volgens Skrifte, is written. Volgens het Jesus sy lewe, soos alreeds in Genesis gesê het, dat Jesus sal sterf, want hy sal jou in die hak byt, maar jy sal sy kop verbrys word. Jesus was also really predicted in Genesis. But is another Jesus. En nou kry ons wat ons gesê het, ons kyk as jy na Johannes, jy weet nou al Johannes gebruik recurring themes, herhalende temas, nee. Hy gebruik black and white, uses black and white vergelykings, nee, black and white themes, black and white vergelykings, want hy praat van waarheid en oor die leuns, die dualisme, hy praat van kinders van God, kinders van die duiwel, hy praat van haat teenoor liefde, soos Kain se haat en die liefde wat julle moet hê, lig, duister. Maar die hoofrede wat hy hierso sê, hoekom moet julle hierdie onderskeiding ken tussen lig, duister, leuns, waarheid, haat, liefde, Kain-agtige mense en mense wat moet lief hê, hulle broers moet lief hê. Hy sê, julle moet onderskei. I'm giving you this equipment to be, so that you can know, to discern. Ek sê vir julle, die antichriste gees is al reeds met julle, en was nog altyd na Jesus opgevaar, was die antichriste gees al reeds daar. As jy kyk na 1 Johannes 2:20 en 1 Johannes 2:27, 1 John 2:20 and 1 John 2:27, it basically as there's something common in these verses, wat sê dit? 1 Johannes 2:20, maar julle het die salwing, met wie praat hy? Hy sê, maar julle die salwing van die Heilige Gees ontvang. You got the anointing of the Holy Spirit. Maar julle is deur die Heilige Gees gesalf, of julle die salwing van die Gees ontvang. Hy praat met die mense in die kerk. Julle moet hierdie dinge onderskei, vers 27, maar wat julle betref, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en daarom hoef niemand julle te onderrig nie. Maar omdat sy salwing julle oor alles onderrig, en omdat dit waar is, en geen nie, so moet julle in hom bly, dan sal, as julle in hom bly, and you've got the anointing, you will know the false teachers, and pseudo teachers, and true teachers. But a lot of people today are not really interested in finding the truth. See, they want something that will tickle my ear, fancy me, and I like that. And if this preacher preaches something that's beautiful to me, I must go and listen to him. Because he appeals to what? To my flesh. He appeals to my gratification. Nou, en Johannes waarsku, hy sê, julle moenie wees soos die wêreld nie. Want hy sê in Johannes 2:15, moenie die wêreld of dit wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Maar alles in die wêreld, die liggaamlike begeertes, die begeerte van die oë en die grootheid van die lewe is uit die duiwel uit. Dis nie uit God nie, dis uit die duiwel. So a lot of people go listen to preachers that make them feel good, because John warns in 1 John 2, he says, that's out of the world. They love the world because everything that's in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, lust of the greatness of the world, that's not of God. Julle moet kan onderskei, julle het, soos gesê, 1 Johannes 2:20. You've got the Spirit, you should be able to discern these things. You should know by now what you should not go after. If you want to be, as jy wil entertain word, gaan movies toe. Hier's Menlyn, hier's Acacia, daar's New Metro. Gaan kyk die movies and be entertained and enjoy the movie. No. But in the church we cannot entertain people. It's not for our entertainment.
to the glory of God. And what we say about God, I will one day stand before God, and he said, why didn't you tell the people X, Y, Z? Yeah, but how did I know? How do I know? He said, but you've got Scripture. You've got Scripture. You must know Scripture, and you must live Scripture. You must meditate on Scripture. You must know the Scripture so that you don't have any excuse. En om te sê, ja maar, wat sê die ryk man vir Vader Abraham? Hy sê, kan jy nie iemand stuur om my broers te, I've got 5 brothers. I'm suffering here in this flame. Then what does Abraham again says, but about your brothers? He says, they've got Moses and the prophets. It means actually, they've got the Bible. What was available in that time was available. Let them go and read them. Let them go read Moses and the prophets. Then they won't come to this place. Die ryk man kon nie sê, maar ek het nie Moses nie, want hy het baie geld gehad, so hy kon die scrolls bekostig. Daai tyd was scrolls verskriklik duur. So he didn't have an excuse. You see, people will not one day have an excuse standing before God and say, I did not know. You cannot plead ignorance and say, well, I didn't know that. Sorry, Lord, I didn't know that. He says, okay. Did you have a Bible in your house? Yes, I did. But why didn't you read it? Why didn't you consult Scripture? Then you would not have been in this place. Unfortunately, you didn't do what I do. Not everyone who says unto me, Lord, Lord, will enter, but those who do the will of the Father. There comes Scripture. Those who do God's will. Only those will enter one day. Do what the Scripture says. En dis is wat met Johannes verkeerd gaan. Die mense het nie meer belang gestel nie. Moenie elke gees glo nie. Wat probeer ek sê? Why shouldn't we believe every Scripture? Do we listen to what is written? Because if we do not, we will one day stand before God. At least I will say, but God, I did tell them. See, that's my verweer, that's my defense. Ek het vir hulle vertel. Ek het vir hulle gesê, hulle moet die Bybel lees. Ek het vir hulle gesê, dat hulle moet vra dat die Heilige Gees hulle vul. Daarom sê, moenie elke gees glo nie. Stop die aksie, dis in Griekse present imperative met 'n negative particle. Dit is wat hy woord sê. Moenie elke gees glo nie, maar stel die gees op die proef. Test the spirits. And how do you test spirits? Because it can end in 'n katastrofiese einde hê. Wat doen mense as iemand 'n blinde man sien hier by Galiesberg en hy is besig om with his walking stick is going down and he doesn't know where he's going and he's about to fall. Say, I cannot offend him. I cannot offend him saying, sir, stop, you're going to fall right down the cliff. No, you will tell him, stop, be careful where you're going. Die skrif waarsku vir ons, Professor Atle sê, kommentaar waarsku, ongelukkig is die gewoonte van goedgelowige Christene is om leraars met sterk persoonlikhede, is dit nie? If a teacher or a preacher has got a strong personality and good logical arguments, those who appeal to our senses, again, our fallen senses, ons gevalle vlees. Tell me it will be, I will be good, I will be strong, I will be beautiful, I will be, all these things, I will have everything I want now. Or even those using miraculous events. Appealing to our senses, ek like hierdie ding. Ja, hierdie heavy metal musiek wat in die kerk en gom 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 en ligte en goed. Ja man, it looks disco. When I grew up as a young person, you like those green lights, yellow lights and blue lights. I don't know in your time as die mense na sokkies toe gaan of hulle nog daai goed het nie, maar dit was great geweest, né? Dis daai ligte doem en die ritme en die dans. It appeals to my flesh and my flesh enjoys it. My gevalle natuur hou van dit. Ek like dit. Dis wonderlik. And hence they convince people this is the place you must be. This is the place you will enjoy yourself. This is a place where there will be no offense against you. You don't hear any warnings. Yeah, you will come to this place because you're tired and sick and tired of hearing about warnings and don't do this, don't do this.
woord, elke gees, praat nie van demoniese geeste wat rond, as hy praat in vers 1. Dis nie disembodied spirits floating around and deceiving people. The people, the teachers, possess this demonic antichrist spirit. Isn't it true in many churches today, there are no signs and miracles, people don't want to come to the church? It's true in a lot of cases. But Jesus warned in Matthew 24, 5-6, an adulterous generation seeks after signs. So it identifies the person seeking something that he will enjoy, a sign, a miracle. Jesus says, no, faith doesn't come by sight, by seeing, it comes by faith. Blessed are those who believe, although they have not seen. Blessed, Jesus maak 'n seënuitspreking, Makarios. Geseënd is hulle wat glo al het hulle nie gesien. En ons glo die teken, what sign, Jesus, only one sign I will give you, the sign of Jonah. I will be in the grave for 3 days and I will rise after that. That's the only sign I will give you. And then the testimony in 66 books about predicting this and telling us that he indeed rose. So Johannes waarsku alle gelowiges, moenie die elke gees doen. Stop something that's already in progress. Alle leraars se lering moet getoets word. Especially mine. Please, you test my teaching. I'm not arrogant. I say you're supposed to test what I'm saying. Why? Because you've got a Bible. Some of us have 3 Bibles, 5 Bibles. You've got a Bible. So you must test, like John is talking about. Toets die geeste. Test it. Spirit, people who speak, it's like a spirit coming from within, will either testify of Christ or will testify of another, a pseudo-Christ, another Christ. That's not true. And we must test it. They say, ja, maar dit staan in die Bybel, Jesus sê, you may not judge, you shall not judge. Ja, jy verstaan nie, ons kan nie oordeel nie. Ja, hy vra nie om te oordeel, Johannes vra nie om te oordeel nie. Hy vra om te toets. To discern the Spirit. Test the Spirit. Because many pseudo-prophety will stand up in the last days. Alle leringe moet getoets word aan die skrif deur die Heilige Gees. Julle het die salwing van die Heilige Gees ontvang. Julle het die geskrifte. That's enough to test for the Spirit. If you have got the anointing on the Spirit, you've got the Holy Spirit in you, and you've got Scripture, what else do you need to discern or to test? It's the only thing you need for testing. No, is it nie? Net die skrif en die Heilige Gees. Hoe toets ons hulle? Ons moet, wat toets ons? Alles wat uit, like the English pile, that flows forth from the pile. Alles wat uit die leraar se mond uit gaan getoets word. Dis wat hy sê hierso. Toets dit. Want ons staan onder die skrif. Ek ook. I'm not proclaiming, if I proclaim something else that's not in the scripture, you need not listen to it. Let's say, there's oral no hierso. But if I try to explain something from Scripture and you disagree, you're free to come and see me and say, I do not agree with you, unfortunately, about this. But because, en ons het dit al gesê, all things in this world, your presuppositions, ons gebruike, ons kultuur, ons wêreldbeskouings, ons argumente, moet alles deur die grid. You must go through the grid of the gospel. Must go. Everything in this world. We do not take the Bible through the grid of our age. Because then we say, the Bible is subservient, it's a servant of the world. So the Bible must shut up, the world, take the Bible and put it through the grid of the world, of the new age. Dan sê ons, die wêreld het gesag oor die skrif. En ons het gesag. I've got authority over scripture. How arrogant. Then there's no longer a spirit of God. For the word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword. Ons moet alles in gehoorsaamheid. Everything we say and do and believe must go through the grid of the
Bible. Must go through the Word. We don't subject the Bible to anything in the world. Alles word getoets in die Bybel. En dis wat hy ons hier beveel. Weereens, dit sê, weereens, onthou, pseudo is nie vals profeet nie, dit is pseudo. En die woord wat hy sê, toets alle geeste, dit is 'n metallurgiese term in Grieks. Praat van dokimatsu. Wat is dit? Dit klink amper Japanees, dokimatsu. Dokimatsu means it's a metallurgic term in which you test gold for gold, the quality of gold, not to see whether gold is silver or iron or copper or whatever. You test gold with dokimatsu to see if is this really gold. Not to see if it's what metal it is. It's to test something that claims to be something. Die werklike toets van die egtheid van die kwaliteit van pseudo, want pseudo beteken nie vals nie, dit beteken eintlik iets wat klink soos dit wat reg is. Want hulle sê die baie pseudo-profete het in die wêreld uitgegaan, pseudo-profetaai, en professor Atlee in sy kommentaar sê, wat beteken pseudo? Pseudo. Nee, woord something fake, someone fake, pseudo. Or trying to pass as the real thing, moontlik ook. Fraudulent or an imposter. Pretentious. Dit kom van die Griekse pseudein af, to lie or to break an oath. So it looks so good, so it sounds so good what this guy is saying. Oh, and so it must be true what he says. But have you tested it? You do the dokimatsu test, that you go and test it against the word. Because the word of God is like gold. Gelouterde goud. Toets dit daaraan. Because a lot of pseudo-prophetai will stand up in the last days. And many, Jesus says in Matthew 24, a lot of people will follow when it says, I am the Christ, or come follow me, I am leading you. No. Don't listen to them. First discern what they say. Take what this person says and say, let us see what the Bible says about this subject. Now the Bible doesn't speak about this subject. It does. Just go and read. It means you must go through all the books to go and find what this guy is saying. Is it true? Dokimatsu. Test it. To see if it's gold. Not test to see if it's, oh, it looks like gold, so no, so it must be silver. No. Test if it's really what it says it is. If it says it's copper, you test it for copper. If it says it's gold, you test it for gold. Whatever you say must be tested. Or else God can say, let me take the Holy Spirit away from this person. The Holy Spirit doesn't have any effect on this person. Nor does my scripture that the Holy Spirit gave to us doesn't have any meaning in this person's life. Let me take the Spirit, like poor David says, Lord, take not your Spirit away from me. Because he also had scripture. And you cannot separate the Spirit from scripture, because scripture was given by the Holy Spirit to guide and teach us, lead us in his ways. You want to know more of God? What do? Read your Bible. What say Paul Washer? Read. Say read. Secondly, what? Memorize. Do you memorize scripture? And what does he say? Paul Washer says, read, memorize, meditate. You know what is meditation? That scripture goes in your thought over and over and over. Meditate on that. You know that scripture is written, but you meditate on it. That concludes it for now. Next week we'll look at a good example of King Ahab and King Jehoshaphat. You know the story about the false prophets. That is, if you're not here Sunday, please follow this, because we will look at how dangerous it is when something seems so right, but it's actually so wrong. And we need to discern. So kyk na die woord diakrisis, diakrono, diakbin means to separate and to discern. And say, now other people must discern, Dries must discern, this one, no, you must discern, because the Bible says you must know the difference between
what's right and wrong. Julle moet self kan onderskei. Nee, diakrisis, you must be able to separate what is true and what is false. May the Lord bless us as we will look at the rest of this. Kan either say amen of amen. Nee. Amen. Kom ons bid saam en vra vir die Here vir onderskeiding. Vader, ons bid dat U vir ons sal onderskeiding gee deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees is die een wat die swaard van die Gees gebruik om waarheid van leuns te skei. And so baie dinge, so many things in this world, and so many things people, philosophers say, and even pastors and teachers and evangelists say, Lord, fall short when it's really tested by this Scripture. And we know that Scripture is the sword of the Holy Spirit. May we be able, Lord, so that the Holy Spirit will teach us how to discern, how to know which is pseudo-prophetic, which is not false prophets, but prophets that are seeming to be in good standing with you. Hulle wat pseudo-Christus verkondig, 'n ander Christus verkondig. 'n Christus wat 'n profeet is, of 'n Christus wat, Here, 'n goeie leermeester is, of 'n Christus wat, Here, vir ons best life nou wil gee. 'n Christus wat van nieuw uit wat vir ons, Here, soos klein gode wil maak. Help ons om die regte Christus te ken. May we know the true Christ. And your Spirit of Christ will help us to sift out whatever is untrue and false en wat nie waar is. Geef ons genade en leiding. Seën ons as ons in die dag ingaan, Here, ook bid ek in besonder vir Marietjie, wat ons nie weet waar sy is nie, en ook vir Here, dankie vir Hendrik hulle, wat ons weet is nie siek nie. Mag jy ook vir hulle genade gee in die volgende paar weke wat hulle met huise oppas. Ook vir Etta wat met Here oor see gaan, of wil oor see gaan, wil jy nie genade en wysheid gee. En Here, almal wat in hierdie koue winter sal deurstaan, hou ons gesond, mag ons U verheerlik in alles wat ons dink en sê en doen, in Jesus naam. Amen. Wait, soldaat, okay.